Wanted chismosa. Apply na. 50K ti sahod. Ay. Nag-applya man. Okay, next! Good morning, sir. Dito ba ti pag-applyan, sir? Ti chismosa. Ay, good madam ditoy. Dati application mo. Sir. Si kani Madam Jonah Bungangera. Yes, sir. Tama? Jonah Bungangera. 34 years old. Sir. Oo. Dati talaga tidad nga sapsapulin mi. Kadagiti agbalin nga chismosa, takapigpig saan na pailangan niya, madam. So, madam, magkulangkin ka, kayam ka de, iti agaramid, iti pinapalsaw nga istorya. Ay, Chismis. kayang-kaya, sir. Kayang-kaya, sir. Kayang-kayam. Uwin, sir. Kayang-kayam ka de nga ichismis, iti karubam. Ay, kayang-kaya, sir. Okay, may agarod no kasta madam, nya? So, kayam ka de, iti agaramid, iti 50 nga chismes, iti may sangal daw. 50, sir. 50. Ay na, basic na basic, sir. 50 lang dayon. Kayak do pa iti isang haribungan chismis, di may sangal daw, sir. Kanti sa ngaribaw. Uwin, sir. Ay, pasok garod na ita, madam. Oh. Sir, 1,000 nga chismes, iti may sangal daw ti kayam. Uwin, sir. Ay na, kaya may garod no kasta madam. Pakita man na ita, madam. Yan, okay. Mayat tikita na. Ang kape ka din gusto sorti eyeglasses. Antay, sir. Ako pa'y tigrado na day tamatam. Antay, sir. Okay, tika sa pulan mi gamin madam, datay na pigsa iti pagkita na nya. Datay kasla Ultra HD CCTV iti mata na. Uwin na, sir. Ang kaya nga madanagan, talaga nga ang kaya nga kamalinusyak, ti alain nyo, ay nagpigsa ti matak, sir. Oray na kasira day di balay, makitak no niya ti mapaspasamak di balay da. Nakitak to di karuban eh, nasikugan. Ha? Ayan, pasok garod madam. Pasok day ti standard tayo. Pila payag mo nga eh. Okay, pakita mo di bangir. Okay, pasok ti standard tayo madam. Datala payag mo. Kasapulan gamin, napigsa iti pagdengeg na. Sir, Okay? pasok na talaga iso na siya ti Haryo, sir. Kauray na ka-soundproof di may nga balay. Manunod pulatan na ti mapaspasamak enjoy. Ah. Yan, sir. So nga siya ti Haryo, sir. Ay, kay, pasok garod day ta madam. Nga ka man madam, nga. Ayun. Uy. Oh, pasok ti standard madam. Data kwa, sukat na datang iwa mo. Data gamin iti may sa kadagiti sapsapulin tayo. Datay dakkel iti ngiwat na. Tapno aday iti pagibtor na nga chismis. Tapno quality iti chismis. Okay. So pakirwar man datay dilam madam. Pakirwar datay dilam. Okay. Oh, mayat iti atindog na. Pakigaraw datay dilam. Uy, flexible. Pasok madam ti standard datay dilam. Nya, day tagamin iti may nga sapsapulin tayo. Dapat atidog ti dila na. Ken flexible, jay dila na madam nya. No quality. Datay chismis nga marami. Nga ka man ulit madam. Itak man ti supply ti katay mo. Oy, adu ti supply iti katay. Mayat day ta madam, tapnohaan nga lalakang nga overheat day ngiwat mo. Ken tapnohan nga lalakang nga mamagaan. Nya, datay ngiwat mo, no ag chismis ka. Nya, kasapulan gamin, makaaramid ti at least 50 nga chismis iti unag iti may sangal daw. Nya madam, base dyan ti assessment ko madam, fit na fit ka para iti daytoy nga trabaho madam. Okay, amom ka diti sahudan ditoy. When, sir? Di ba 50,000, sir? Correct day ta madam. 50 mil iti may nga bulan ti sahod dito. Nya, base dyan ti assessment ko, fit na fit ka para iti dayto nga trabaho, nga madalang iti may nga saludsod ko madam. Ikanak iti may nga rason, no apay ta i-hire ka iti dayto nga trabaho. Tsaka min, sir, may saak na certified nga chismosa, sir. Amok amin nga chismis. Kita na mapaniknikan data, sir. Among ni bakit mo? Kampay? Kino lalaki na, di driver yo, kasi 2 months.